TMTV. Hayırlı kişiler, isenler misiniz, sağlar mısınız? Deyip endeşem, min sizden bilen, sizden ekranlarınızda biz yaratkan, siz kütüp algan jırlağı kitapşırığı dostlar. Hem onun alıp barışçısı min Rifat Zaripov, hem indi alıştırgısız yardımcımız, dostumuz, DJ'imiz, DJ Ayon. DJ Ayon, in the mix. Mine indi dostlar, yazның ortasına da kelip jettik. Şundan da uramda şunday yaz isi sezilip tura, rahat, kıyaşta, qatırak balqı jırlarımız da mыңлырақ, dərttirək jırlarımız çığa. İndi bizden oyuncularımız da matur ettirip bizge әзірленіп özlerinin jırların alıp kelgenlerdir. Eyde güzeli, alar bilen de tanışıp uzayık. Bizning birinci oyunçumuz şundan da yaz kıyaşı bulup balqıp oturuşu oyunçumuz Leysen. Leysen Әбәева, Апас районы, Апас авылында туып үскән. Әлеге вакытта мәктәптә укытучы булып эшли. Буш вакытында никахларга яулыклар бәйләү һәм макияж ясау белән шөгыльләнә. Хыялы гарәпчә Коръән укырга өйрәнү. Лейсен үзен түземсез, эмоциональ һәм усал дип саный. Девизы: йөрәгеңдә Ходай булса, калганы барысы да үз урынында булыр. Leysen, гадәттә инде мин җырлауга килгән һәрбер уенчыга да өземнең бер булса да соравымны бирәм. Мин инде сезнең шушындый матур киемнәрдә, шундый әзерләнеп килгәнсез. Минем сезгә шундый гына соравым бирәсе килә. Сезнең бу киенү стилеме яисә сез намаздамы? Бу киенү стилем гына да түгел, бу минем тормыш рәвешем, чөнки мин 5 вакыт намазда. Менә бит чыннан да укыган намазларыгыз, кылган дугаларыбыз кабул булсын дип әйтәсе килә. Амин, шулай була күрсен. Амин, амин, амин. Шулай булсын. Күчәбез икенче уенчыбыз безнең Рамил. Рамил Вафин, Ульян шәһәреннән. Бала чактан ук җырчы булырга хыялланган. Әлеге вакытта Ростелеком оешмасында инженер-связист булып эшли. Рамил үзен ачык йөзле һәм тыныч дип саный. Аның фикеренчә, артист кеше креатив һәм игътибарлы булырга тиеш. Кумирлары Радик Юльякшин, Айрат Сафин, Гүзәл Уразова һәм Ришат Төхватуллин. Рамил, менә хәзергесе вакытта җырлау китапшырын карап утыралардыр. Синең якыннарың, дусларың, туганнарың, менә синең өчен җан атып, борчылып утыручы кешеләр бармы? Бар. Борчылып утыра торган кешеләрем ул әти, әниләрем һәм дә тормыш иптәшем, балаларым. Әле син аларга сәлам да җибәрә аласың. Сәлам да җибәрәм һәм дә минем сәхнәш иптәшләрем. Город Ульяновск, Ульяновск шәһәренә сәлам. Ульяновск мишәрләренә ялкынлы кайнар сәлам җырлау китапшыруыннан. Һәм инде өченче уенчыбыз безнең шулай ук Ландыш. Ландыш Әхмәтова, Актаныш кызы, хәзер Түбән Кама шәһәрендә яши. Кияүдә һөнәре буенча тарих укытучысы. Әлеге вакытта декрет ялында. Сәхнәгә беренче тапкыр 2нче сыйныфта чыга. Шул вакыттан бирле музыкага гашыйк. Кумирлары Зәйнәп Фәрхетдинова, Эльмира Сөләйманова, Гүзәл Уразова һәм Эльмира Нагыймова. Ландыш, синең анкетада язылган син тарих укытучысы икәнсең. Менә минем сиңа шушындый гына бер тиз генә сорау бирәсе килә. Явыз Иван Казан шәһәрен ничәнче елны яулап алган? Исемдә калганча 1552 елда яулап алган. Дринде, наверное, может быть. Дринде, наверное, түгел, һәр декрет отпускында утыргач, бәлкем дөрес тә булмаска может. Бик дөрес, дөрес әйттегез, балазиз. Афарин. Һәм безнең 4нче уенчыбыз Азат. Азат Шәймәрданов, Сарман районы Җәлил бистәсеннән. Өйләнгән, үз-үзен белә башлаганнан бирле җырчы булырга хыялланган. Бу дөньяда файдасыз кеше булудан курка. Аның фикеренчә, артист кеше кыю һәм максатчан булырга тиеш. Кешеләрдә гадилекне ярата, ике йөзлеләрдән читтә торырга тырыша. Кумирлары Салават Фатхетдинов һәм Дан Балан. Азат дус,
Сиңа да син гитарада уйныйсың икән. Гитарада уйный башлагансың. Ничә яшьтә уйный башладың? Нинди көйләр күбрәк җырлыйсың, уйныйсың? Шуның турында сөйлә әле. Ничә яшьтән башлаганны түгел генә әйтә алмыйм инде, шул 15-16 яшьләр булды бугай инде мин. Самоучка дигәндә. Шул инде. Көйләрне төрлесен башкарам. Татарчада, русчада, зарубежный җырларында, то есть. Күңел халәтеннән инде. Нинди җырлыйсың килсә, шундый уйнап җибәрәсең да җырлыйсың. Ох, менә җырлауга килгәчтә менә нинди җырларны куйсак, шуларга дөрес төгәл җавап бирсәгез, инде күп баллар отарсыз. Танышып беттек, уеннарны башлыйбыз. Birinci turda indi bizning do'stlar boshlar oldindan aytib аңлатып кына узасым килә. Экран белән уйныйбыз. Экранда шулай ук төрле шәхесләр, артистлар пайда булачак инде. Гадәттәгечә, һәр вакыттагыча җырлау китапшырын караган булсагыз бик яхшы беләсез. Сезгә бары тик шул артистларны, шәхесләребезне танысагыз, урыннан исем, фамилиясын әйтәсе түгел, кулны гына күтәрәсез дә ничек тә булса сез аларны миңа аңлатырга тиеш буласыз. Сезнең аңлатуыгызга карап, мин инде аны танырга тиеш булам. Мин танып исем фамилиясын әйтсәм, сезгә 10 балл өстәлә. Җип җиңел, җайлы, аңлашыла торган киттек беренче шәхесебезгә күз салабыз. Ага, Равил беренче кул не булды? Бу һәм Ульян кызы, җырчы, бик чибәр кыз. Моңлы җырлары. Ульян кызын без каян белик инде? Ульянда укыган кыз. Һәм дә авылын белмим инде. Бу татар эстрадасында Татар эстрадасына. Алсу Абелхановыз. Алсу Абелханова. Шул. Бара мен аны Самардан дип бирим бит әле. Ульяннан мыны әле? Ульяннан. Алсу Абелханова 10 балл. Сезгә күчәбез икенче шәхескә. Азат молодец. Чоңгыр әйтте. Әйдәле. Исем фамилиясын әйтергә ярамый. Бу büyük революционер. Большевиклар партиясын возглавлял дип әйтгәндә, русча әйткәндә генә. Хәзер эшли. Хәзер мавзолейда ята, Мәскәүдә. Молодец, тарихны беләсең икән, дөрес. Владимир Ильич Ленин булырга тиеш. Шулмы? Арин, 10 балл алып куябыз, күчәбез чираттагысына. Ләйсән, хоп, қоллар көтәрелеп тә китте. Иркше, татар эстрадасында бик популяр. Клипы бар, җырын хәтерләмим төгәл генә. Анда шахмат уйныйлар. Ул вокзал фонында төшкән. Шахмат уйныйлар? Әйе, клипында. Хәтерләмим. Клипында шахмат уйныйлар. Мин белгән, нигенә бар инде шахмат теге? Үтсә дә еллар. Әйе, нә булса? Әнвәр шулай. Әйе, шул. Әнвәр Нургалиев, шуннан да Башкортстанныкы 10 балл Ләйсән сезгә. Күчәбез чираттагы шәхескә. Рамил. Бу иң белгән элекеге мультик. Исән ярый. Ул томанда йөри, шул Ёжик в тумане. Шулай. Шул. Он масинеке. Туман дип әйтү белән билгеле, шуннан да шулай булды. Андыш, давай син дә берәрсенә карап, аңлатырга тырыш. Чираттагысына күз салып үтәбез. Ләйсән. Галескер Камал театрының баш режиссеры. Фәрит Бекшантаев. Шулмы? Әйе. Ләйсән 10 балл. Инде шулай итеп, дуслар, без беренче турыбызны узып чыктык, икенче турга күчәбез. Инде икенче турыбыз безнең җырлы, моңлы тур. Сезнең һәрберегезгә дә безнең диджей Айон өчәр көй яңгыратачак. Сезгә бары тик игътибар белән генә бу көйләрне тыңлыйсы. Кем җырлаганын һәм җырның исемен генә дөрес тулы иттереп әйтсәгез, 10 балл җыясыз. Ләйсән, синнән башлап җибәрәбез инде. Әйме? Аллага тапшырдык, киттек. Беренче җыр. Әхмәтова. Нинди җыр? Уйлама әле картаям дип. Уйлама әле картаям дип бергәләп җырлап узык әле. Уйлама әле картаям дип, безнең әле үзәгенә. Минем өчен син һаман яшь, син
Шыннан да. Һәр вакытта шибәр булып калыйк, батыр булып калыйк. Картаюны уйламыйк та, икенче җырны гына уйлыйк. Мәлике. Җырның исеме? Әлләсием шашынып. Дөрес! Әлләсием шашынып. Шулай ук бергә җырлыйбыз. Сөйдем сине, синдән мине, сөяреңә ышанып. Әлләсием, әлләсием, әлләсием шашынып. Афарин Ләйсән, ике сорауга тулы дөрес җавап. Өченчесенә дә шулай бирсәң, 30 бал синеке була да куя. Киттек. Яшәргә икән, яшәргә. Дөрес! Айдар Галимов. Яшәргә икән, яшәргә. Янарга икән, Янарга, янарга азапаша. Иң ахыргы ләззәткәчә, иң соңгы азапаша. Ләйсән, менә бит. Аллага шөкер, тулы дөрес җаваплар алдың, балларны да тутырып алдың. Бик зур рәхмәт әйтеп, күчәбез Рамил Досянна. Рамил, әзгенә бер шулу бармы эштә? Бераз төгдеп итеп тора. Бераз әзгенә шымыр-шымыр итеп тора инде, әйме? Нинди җырлар эләгерме икән дип. Бик җиңел, бик якын сиңа, сезгә таныш булган җырларны яңгыратабыз. Тыңлыйбыз. Әнвәр? Ат менә фамилиясе гына калды бит инде. Әнвәр? Нур Галиев. Нур Галиев. Тартып сызып булса да алдык бит бу 10 балны. Җырлыйбыз бергәләп. Икенче ярым сиңа тиң түгел, үкенәсеңдер. Ул бит мин түгел. Менә икенче кеше басып торса, ул бит мин түгел инде. Ул алай 10 бал бирмәй, җырның исемен әйткәнгә генә. Икенчесен тыңлыйбыз. Китә китә Рафаил Латыпов. Әйе, Рафаил, нинди җыр булды бу? Килә дә китә инде. Әйе, ынтыла да бетә. Гомерләр үтә инде. Дөрес, гомерләр үтә икән җыры белән. Рафаил Латыпов. Гомерләр үтә икән ул, үтә дә китә икән. Гомерләр генә һамануда нәрсәдер көтә икән. Нәрсә көткәне билгеле, 10 бал көтә, 10 бал. Тыңлыйбыз өченче җырны. Гомер нәрсә турында йырлый да. Белмисең җавап юк әйме. Менә җавап бирмәгәннәргә шундый гына тавыш чыгарабыз шул. Илмира Нагыймова, гомер үтеп бара. Ömür ötüp bara, yürek yana yürek yatırına gazaplarını salma seni canım siyem sağışlardan yanıp giyem mehabbetini saklay yalgışlardan onu yaklay. Эфирда җырлау китапшыру дуслар, без дәвам итәбез һәм Ландыш янына киләбез. Ландыш. Әйе. Әй, менә елмаеп, матур итеп, ашык итеп, әйе дип каршылап тора бит. Кәефләр ничек? Бик шәп. Ох, алай булды. Җырларын да белсәк, тагын да шәбрәк булыр. Вообще круто була, вообще круто була хәзер. Иң җиңел җырларны бары тик сиңа гына сайладык. Тыңлыйбыз. Тыңлыйбыз. Рәхмәтлемен Ходаема, рәхмәтлемен
Yazmışka Etiyeni deyip de şu aşk olsan her kimge. Güzel Urazova Etiyeni diyor nasip olsun her kimge. Jırının ismi? Nasip olsun her kimge. Jırının ismi? Rahmetli men Xudayıma degan. Dürüst rahmetli men Xudayıma. Jırlıyız. Rahmetli men Xudayıma, rahmetli men her kimge. Etiyeni deyip de şu nasip olsun her kimge. Şundan da etiyeni deyip de şular her birimizge nasip olsun. Uzun uzak yıllar. İkinci jır nerse turunda bulur mu iken? Kimler sana biri Баширова башкаруында. Kim? Баширова кем әле ул? Әлфинә түгел, тукта Башированың. Сен бітінісін бірге құштың бейт бұларынан. Бәширова түгел. Бәшире. Бәширә Насирова. Тағын ұзақ өмір. Дұрыс. Алдан артқа сөйлесеңден, өмей сеңа 10 бал қойам. Ғұмыр ұза. Tağın köp mü barası, tağın bir güne jırlıysa kaldı, jırtınlıysa kaldı. Tınlıyız. Yaşırşı başkarayın bana. Tara tira 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 tara 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 iram deyip jırlıyı sözlerim bilmiyor şu. Sanduğaşım. Ayye. Hazır. Sanduğaşım tallarda. Larda irke jırlıy. İrkegine tügül, biz de koşulup jırlıyız irkege. Sanduğaşım dağlarda, kuzlarınge aylarda. Sanduğaşım koylarda deyip irke jırlıyı. Senin sanduğaşın koyalandır. Meniki tüben kamada. Tüben kamada kaldı mı ne? Kaldı. Kollar bulgap selam jiberel özüne. Maturum selam. Hey, mene evet sanduğaçlarga selamlar gitti. Azat, senin sanduğaçların var mı? Var, elbette. Sen de jiber selamlar. Selam şallığa, selam aturum. Mene evet, Allah her birisinin motorları, sanduğaçları. Mene hazır jırlarga gına cevap biresi kaldı Azat. Tanlıyız. Gülnara Timircanova. Gülnara Timircanova'dırız. Jırının ismi? Jırının ismi... Nerseler yangırı deyip jırlıyı? Yıldızlar Yangırı. Yıldızlar yangırı. Elbette şular. Elbette. Jırlıyız. Aman da şuhlit yıldızlar yanları, Ütmegen, ütmegen mehabbet davalı. Aman da izirde yozlarının izleri, Yaptır da küngelini yıldızlı düşleri. Mene evet. Özünün başına çıkacakka cevabını da tabamızay mı? Şolay elbette. İkinci jırında şulayğına özün tınlap özüngine cevap veriyor mu? Расим Низамов. Айе? Iki koyun
İki güne tügel. Qayсы қайын ара... Конечно, қайынlar арасында Қайын деген арасында инде. Жырлаймыз. Әргелеп жырлаймыз. Qayсы сен, байрам етек тұрам, ялғыш қайыны, құшқанымын, мен әлі сен деп тұрам. Сенің міне Азат қайын біле қатынны бұтағаның бар ма? Андай кондицияға жеткен жоқ да. Қарар, яш бит әлі. Түрлі хәлләр боладыр енді ол. Тыңлаймыз үшінші жырны. Абдельфат Зафин, Азалия. Афарин! Кеттік. Азалия, ең матуры шешекілер арасында айтырсымын, Азалия. Мені ізіне сам табарсыңла, Азалия. Деп күн айтасы келе. Аллаға шүкір достар, енді екінші турны да біргеләшіп, ойнап шықтық. Енді қар бірсіне де дұрыс тулы жауаплар айтелдік, жыршыларында жырларында топтық, таныдық, білдік. Қазір үшінші турға көшәбіз. Үшінші тур достар, үшінші турда енді біз енеден экранға айленіп қайташақпыз. Ekranda türlü başvatqışlar, türlü birimler. O birimler bizden ne barı beşev. Şuşu birimlerini uylar işinde. Anda resimler çıkacak indi. Türlü başvatqışlar deyip etsek de yalgış bulmaz. Sizge barı tek uylar işin ne barı 30 gına sekund. Şuşu 30 sekund içinde kolunu köterip dürüst cevap eytip 10 balınığına olası qala. Birinci soru. Hazır ekranda 3 suret barlıqa kelešek. Sizge onlarının ortak yağın tabarga gerek. İzleyimiz. Hem kol götürüp cevap veremiz. Aha. Yeşilçe. Молодец. Yeşilçe. Dürüst. Yeşilçe. İkinci birim ne şundu yok. Suretlerinin ortak yağın tabarga gerek. Qarayız. Aha. Leysen en birinci bulup kol götürdü. Bu resimlerinin ortak yağı menimçe Türkiye. Dürüst Leysen. Türkiye. Üçüncü birim. Berilgen kadrda klipnin hem başkarışçının ismin tabu. Qarayız. Көрінмей? İki yürek, iki yar, ikisi de aşıklar. Vaqda bir baldak kiyip kanatlanıp uçtular. Ayrat Safin, DJ Radik. Dürüst. Молодец, unvanlalı koyabız. Dörtінші sırav. Kelesi birimde 3 suretinin ortak yaklarını tabu sırala. İzleyiniz. Aha, leyse. Yani birinci kul. Kışkı beylemler. Landiş ayda. Bu kalender. Kalenderda. Kalenderda. Hazır. Kalenderda nindi oy. Irlerge. Kalenderda nindi oy. Fevral. Молодец. Dürüst. Fevral. So'nggi birim. Şulay yok suretlerinin ortak yağını izleyiniz. Kettik. Azat, birinci kul. Instrument. Dürüst instrumentlar buldu. Bana şulay aytıp dostlar, yine biz 5 birimge de cevabını taptık. Hazır 4-nji turga koşabız. 4-nji tur. Rahat tur, jırlı turgan tur. Indi tamaşaçlarımızda kütüp oturalardır. Koşan bular tez-tezgine oynap bitirler de jırlı başlarlar iken indi deyip. Şundan da şuşu mezgillerge kelip jettik. Indi özünüzün әзірлеп келген жырларыңызды hazır bu turda başkarırsınız. Sizning dürüst, matur hem notaga to'g'ri getirib jırlauğuza qarab bizning karaoke aparatı özünün bilgisin, özünün balların şuşu ekranda çıkaracak. Leysen, rahim ettiğiniz әлі. Sizni sahnenin ortasına çakırıp çıkarık.
Мин сандугач, син қойын деп меңа әлі жырлаған кіші yok еді, Ләйсән рәхмет. Қарап отырған тамашашыларда Рифатқа туры келе, бұл тоқта қойыныдыр деп ойлағаннардыр еді. Или қойын тақтасы деп. Ярар, ансы бір, мұнысы 2, үшіншіге енді біздің баллар бар бетәрі. Міне, бұл матур жырға неше бал болар мекен? 89, почти 90 деген сөз бет бұл. Бик әйбәт бал 89. Рамил дос, рәхимет әлі, шық әлі. Yalan ayak yegirip kaytar idem, yollar bolsa
kuşum belki sineydirsin Yaşlık digen iller koyakta Yalan ayak yıgırıp koydur iden Yıllar bolsa her şul yaka Kimden sırasan da berge cevap Yaşlık digen on değiller yok Yaşlık çeşke onun gömrü kıska Yaşlık çeşke onun gömrü kıska Ona koydu için yollar yok Uçkan kışın belki sineydirsin Yaşlık digen iller koyakta Yalan ayak yıgırıp koydur iden Yollar bulsa eğer şul yakka Uçkan kışın belki sineydirsin Yaşlık digen iller koyakta Yalan ayak yıgırıp koydur iden Yollar bulsa eğer şul yakka Yalan ayak yıgırıp koydur iden Yollar bulsa eğer şul yakka Yalan ayak yıgırıp koydur iden Yollar bulsa eğer şul yakka Рамил, молодец, афарин. Рахмет. Өзіңе рахмет, бек зор рахмет. Шынында яшьлек елларына күз салып, әзгенә яшьлек тарихына да кіріп шығып алдық әлі Рамил достым белән. Рамил, мына экран, мына баллар. 89. Сөйләшеп эшләдегезме, сөйләшеп җырладыгызмы? Икесенеке дә 89 балл, достlar. Жырлау тапшыруын инде жырлый дәвам итәбез, чөнки жырламыйча мөмкин түгел, чөнки тапшыруыбыз нәкъ шуның турында, жыр-моң турында. Шулай бит, Ландыш? Шулай булгач, рәхим ит әле, чык әле бирегә. Məkşəşəgi alı görəm Məkşəşəgi alı görəm Yüreğimdə canımın işi Mini sizini şulay görəm Yüreğimdə canımın işi Mini sizini şulay görəm Bayalı 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 qış Dik sayıramay balı balı qış Bayalı 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 qışla Dik sayıramay balı balı qış Un qanatını qağıb sayırı Minim kebek мұңлы qış Un qanatını qağıb sayırı Minim kebek мұңлы qış
sizmi deb motor ettirib makshashaklarım bizga bo'lak etdi Landish. Rahmat senga, bek zo'r rahmat. Rahmat deb gina tugul biz senga ballar da berib jiberamiz. 82 bal. Eymet. Bugün barıgızda bek motor ettirib, rahatlantirib, erkin ettirib jırlaysiz. Şulay bit Azat. Şulay ikenin daliller için sahnenin ortasına çıkıp basıp jırlarına gerek. Oyna garmon oyna, özüdürüpler oyna, eriteli kumül buzların. Suymaganlar süysün, yalqınlar da küysün, şatlıklarga kum sili dünyаны. Suymaganlar süysün, yalqınlar da küysün, şatlıklarga kum sili dünyаны. Oyna garmon oyna, sızıdırıplar oyna, tıpırdatın büyüyüp gitsinler. Külmegenler külsün, yaşav rahat deysin, Ko'zi yaşları bulsa gitsinler. Külmegenler külsün, yaşav rahat deysin, Ko'zi yaşları bulsa gitsinler. Baba! Oyna garmon oyna, armay talmay oyna, men jırlarmın sizge qo'shilib. Halkımını yaratıp, sağışın taratıp, sayrarmın meni jırlarmın meni güzel kış bulup. Halkımını yaratıp, sağışın taratıp, sayrarmın meni jırlarmın meni güzel kış bulup. Halkımını yaratıp, sağışın taratıp, sayrarmın meni jırlarmın meni güzel kış bulup. Halkımını yaratıp, sağışın taratıp, sayrarmın meni jırlarmın meni güzel kış bulup. Jırlarmın meni sayrarmın meni güzel kış bulup. Sayrarmın meni güzel kış bulup. Hey deyip kuyularına kadar şunday köngüllü ve senin malades vermişine. Şunday dertte barımızda yaratkan, barımızda bilgen jırlarımızını jırlap bo'lak etkenligisi. Bek zo'r rahmat har biringizga da. Endi mana 4-chi jırladımı endi ko'ngilsizlana boshlayman endi men jırlavi ki neужели oxirina jetay ekan endi deb. Azat, elbet beyelerini, ballarını qaraysi var. 87 bal. Sizning bugün birigizden de birigiz ozdırıp 80'den 80'den düşüşü kişi de olmadı. Bek zo'r rahmat. Barıgızda ongan, barıgızda bolganlar. Endi mana hazır nihayet şu ongan bolgan kızlarga, jigitlerge o'zingizning 4 o'yinga da natija yasab, necha ballar to'plab, nechanchi o'rinlar yo'llaganingizny aytir vaqtda kelib jetdi. Mana shulay etib endi hazır do'stlar, men sizni 4-o'rindan boshlab jibaraman. Qaysi qiz o'zingizning ismini eshitib, meni menashaga chiqib bosirsiz. 122 bal bilan 4-o'rinni yo'lladi bizning Landish. Men deb o'zi qishqirib qo'ydi hatta. Landish shundan da. Ham 3-o'rinni yo'lladi 139 bal bilan Ramil do'st, raqibimiz chiqib bas.
Hemen kaysıgız birinci, kaysıgız ikinci de ikenin hazır indi. Sami in korkunish. İşten hazır korkup pırşılıp oturatırgan aymi. Kaysıgızның duası kabul bulur iken. İkinci orunu yavladı. %47 bal bilen. Azat dost. %47. Endi 2 güne bal bilen, %49 bal bilen birinci orunu yavladı. Bizden Leysen rahmet. Şagıp basınız ikingizde, her biringizde. Barıgızını da qatlayın, barıgızga da bek zor rahmat aytam. Endi 4-chi, 3-chi, 2-chi o'rin olgan o'yinchilarimizni biz shunday bosh qo'l bilan uzatmaymiz. Biz sizga maxsus Yıldız Muhammadjanov ismidagi atelyedan maxsus sertifikatlar bilan bo'laklab uzamiz. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухаммедзяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность. Персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухаммедзяновой. Улица Ахунова, дом 20. Birinchi o'rinni yovlagan Leysanga maxsus Tatmos TV kanalidan shunday sertifikat bilan bo'laklaymiz. Biz seni Leysan rahmat etib qabul etib ol. Allohning rahmati bo'lsin barig'izga. Bu endi o'zingning jurlaringni bizning Tatmos TV kanalidan ko'ru ham ko'rsatuv mumkinchiliklari bor degan so'z. Әлі біз сеңа бір-екі айтып кетерге вақытта береміз. Барлық ұйыштырушыларға, барлық қатнашушыларға бек зор рахмет. Сіздің білен көңілі еді, рахат еді, атмосфера үшін бек зор рахмет сізге. Баршаңызға да келешекте зордан зор оңышлар тілеп қалам. Әлбәттә инде Татмос ТВ каналына айрым рахметім. Һәм барлық минем үшін жан атып отырған, барлық минем үшін борчылган туганнарым, якыннарыма бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Әтиемә, әниемә, балаларыма, якыннарыма, туганнарыма күп итеп сәлам. Рәхмәт бик зур. Рәхмәтегезгә рәхмәт. Шуннан да дуслар, барыгызга да бик зур рәхмәт. Сезнең белән саубуллашасы да килми. Сезнең белән шундый рәхәт, һәм сезнең белән егетләр, кызлар шундый рәхәт, шундый күңелле булды. Әгәр сезнең дә безнең белән шушы җырлау китапшырына килеп, катнашасыгыз, үзегезне сынап карыйсыгыз килсә, аның өчен әллә ни авыр эшләр эшлисе түгел. Бары тик безнең электрон адреска үзегезнең яратып җырлаган җырларыгызны, матур төшкән фотоларыгызны һәм видеоларыгызны гына юлларга кирәк. Ә без сезне кылач җыеп каршы алачакбыз.
Әттүрендек бала